Pemirsa pengarse asu kintamani saking dura negara ke Kantanang Ageng. Harga adolnyane kantos dasan yuta rupiah aukun. Bupati Banglisang Nyoman Sedana Arta Maosang pengarsan inucap durung sida kategepin oleh breeder lokal nanging akeh rauh saking Dura Bali. Sedana Arta Maosang breeder Dura Bali sida ngadol asu kintamani ke Dura negara kantos petang dasan juta rupiah aukud. Asa punika taler ring Bangli harga adol asu kintamani kantun ring makatah kalih kantos 5 juta rupiah aukud. Punika mawinan dani dahat nyokong kerama ring Bali utamanya ring desa Sakin Sukawana pinggan saneng ranjing genah pelestarian asu kintamani. Bang Dene sumakan ngelimbak potensi nucap. Dane nyokong mangda desa inucap akeh medalang breeder anyar asu kintamani. Napi malih ke Kantanang taler asu kintamani madue intelijensia ageng yening kapretenin tur kalatih majanten presiden membuat majang mekelnyane asu kintamani becek angen penyaga pekarangan nampenin kahanan puniki asu kintamani taler prasida ngicen kasukertan ekonomi Dayu Swasrina Bali Pos.